Chibai ule chanchin thar le social media vela Armenia ram le Ajerbaijan ram anin ti boi chungchang chu kan hre to ome am boi chan po kan hre vek ome heng ram pani in ti boi na hi September ni somni pasaria tang kha na intrana tun thleng hian thil tam tak a thleng to a thil tam tak heng ram pani in ti boi na hian kan zir thei ome a chan chu India le China po indo thu thei din huna kan ding renga tun tum video a chuan heng ram pani in ti boi na hian enge thlenga ralthuam nge mana ralthuam nge a in ti chet sak ti le mel ma beinan engtin nge India hian ma thatak in alak thayang ti theilo enang Ajerbaijan Defense Force ho hian Armenia boruwa ka thlona le missile ka thlak theina air defense system short range ho chu paruklai anti chia a chung anti chia te chu 9K33 osha le 9K35 strela short range surface to air missile system te an ni a heng air defense system te hi India poin apani hian amang ve ve a mahse India hian a hluihlon tep to ni Azerbaijan hian heng Armenia air defense system ho hi engtin nge ti chiat ti chu chiang taka hriat a har hle a mahse mitam tak soidan le rindan chuan Turkey drone TB2 Bayraktarina kap chiani in an soya hei hi drone lian lutuk lo chi light drone ni in horsepower za engine manga a thlorei theizong hi darkar somni pasari velani ralthuam phuri theizong hi kg somnga tanga somnga panga bor velani a heng thlona control thei chi hi Iraq Libya le Syria vela an mangna sa hle a short range air defense system ang chi ti chiat nan hian a thahle he drone hi ram pathum karon soita ka te khian ataka finfia ani a Russian siam Panzer S1 air defense system te po alauti cheto a heng ram pani indo mek na hian video dang internet lama mutura oma Armenia le Republic of Artsakh Force 10 Azerbaijan ho tankman T72 BMP1 BMP2 BTR-82A wheel armor personal carrier te hi ati chelai mutura oma heng ti chiat nana Armenia in aman chu anti tank guided missile ani heta kan ria dangin ralthuam pani tunlai indo nana mantlak deuh te hi an mang tangkai hle a pakhat chu drone ralthuam pai thei pani na chu anti tank guided missile te an ni he anin do chan hi kan ria theu angin Nagorno Karabakh wang ani a helaya Nagorno Karabakh ram omdan vel hi tlangram ve tho ani a tlangram huna hian tuna India hian China le Pakistan nen inhir ngona anei renga henglai mun India ram sipai te melmane na anin nek boina lai hi aram omdan le aboruak sikle savel chu akhir jok deya a altitude po asang jok dei mahse Armenia le Azerbaijan ram te en hian tunai indona ani a tle ma tlang ram alo ni ve deuh nen enge mochena chuan in anna an nei ani heng ram leilung inzar phar dana hian anti tank guided missile hi a effective hle ti country a Armenia lam sipai ten an soidan chuan Azerbaijan helicopter palilai angkap thlato antia heng helicopter te jinga hian Mi-8 helicopter po atela a video po hi internet lama mutura tama heng ram pani indona hian Turkey ram hi a enroll na sa hle a F-16 jet fighter te po Azerbaijan lam tranpui tur hian ada nia hriat ani a chu mai ba ka Syria lama Syria sarkar du lo lampang ho rebels ho po Azerbaijan lama hian anda tel nia hriat ani bok a then phei chuan Pakistan sipai te po Turkey ngen na angin Azerbaijan lama anda tel antia mahse heng an soi hi ani in ani lo ve theya achan chu finfiana tur thatak a om lo ani Armenia le Azerbaijan Air Force lam kan en chuan Azerbaijan Air Force lam hi tlem chuan Armenia Air Force ai chuan an lian dewa an thanhem deuh lek bok an thlona nei then khat te hi kan en chuan Azerbaijan Air Force lama hian Russian siam MiG-21 MiG-29 le Sukhoi Su-25 te an neya an nei za bor vel chu MiG-21 hi panga vel MiG-29 hi som pani vel
Su-25 hi som pani vel Armenia Air Force lam kan en chuan Su-30 SM jet fighter hi pali an neya he jet fighter hi India nei ang Su-30 MKI ang deuh renga tha ania mahse Armenia indo thlona hi ralrama la che chuak lova kumsang ni som pakwa khan Russia tangin an delivera heng indo thlona hi advanced R-73 le R-77 missile te a an thuam arin oma Ajerbaijan MiG-29 jet fighter te chu alo dang ne hle tura ngai ani tuna Armenian Air Force hian pali chau an lakola pariat dang an leile don hiar hriat ani man modewin Russia hi dilin rang takin Russia hian a deliver ve mai thei boka Su-30 SM hi indo thlona tha ania mahse tundin hmuna chuan Ajerbaijan Air Force te hi an thama zawk in alang a chhan chu thlona control thei UAV unmanned aerial vehicle hi an nei nga zawka an drone nei that then khat te chu Israel Hermes 450 Heron Searcher Aerostar drone tuntuma an indona hian Azerbaijan hian Orbiter 1K UAV hi an hmangna sa hle a Bayraktar TB2 hi an nei nuala chu mai baka IAI Harpy Mail Matter Radar System le Air Defense System lam ti che thei hi anei tela mail machunga thlok kwal photin target a zonga target a hmuhnuwa thi chil turin apan bing tangar ngara ati cheta thina missile le drone angin athok ve thei ani video them khat kan hmuwa heng drone te hian mail ma target te anti chelai hmu tur oma video danga po Armenia S-300 Air Defense System ati chenhe hle ni in an soibok report them khata hmu dan chuan Azerbaijan thlona bungra phur chi chu Israel rama hmu ania Israel lampang po hian tun nai mai hian ralthuam them khat Azerbaijan hi anlo supply ve poni ma na hengram pani indona kan en hian drone tangkai zia kan hu theyanga China lampang anram boruak ven himna Air Defense System S-400 ang chi te hi engtinge kan ti chiat thayang Israel siam drone thatak tak te hi atangkai hle don ani Armenia le Azerbaijan ram te hian ballistic missile range theilo te chu an nei ve a ram in trenoman ni na hian an in kap phave ve a mahse heng ballistic missile te hi nuclear a thuam an ni lova Azerbaijan dictatorial president Ilham Aliyev hian a soidan chuan Nagorno Karabakh hi pumbil vek adua avaya an pumbil theilo ani pon amun thalai lak sakhi atuma Azerbaijan lama hian Turkey America le Israel te hi anin nam noina sa hle a achan chu tuial thei nei ngaram ania chu wang chuan ram theng khata tangin tranpuina an nei thei pha a Israel po hian tuial thei Azerbaijan ramatang hian aleina sa thrin hle ani Azerbaijan rama anral thum man zong za somruk vel hi Israel hian a supply bok ani Armenia ram lam kan en chuan anram tantu bulpui ber chu Russia ani a chu po ral khata tanga thian tha te in mer hriat ang deuh hi ani ber Armenia tan hian hun khir tak ani mai thei Armenia ram hian India siam ralthuam Swathi radar locating system lei atuma $40 million deal vel an sign to a hemi chungchang hi video danga karon ti chuak le don nia thil pathum India in hriat tur poimo deuh anei ta chu anti tank guided missile hi tunlai in dona atangkai hle a tank le armor vehicle ho ti chiat nan pani na armed drone ho hi leilama sipai ho beinan atangkai hle a pathum na kamikaze drone suicide drone tian hriat larang chi te hi air defense system ti chiat nan athale bok tuna hian India hi drone ralthuam pai theilama hian alan hufual le a MQ-9 Reaper drone le Israel Heron te hi ralthum kan pai tir nuwa chuan kan chan athave deuh mai thai ole hemi china hian du tok photila he video lo en ve wangin kalome khongai takin like le subscribe kha minlo me sak vela ti chuan video hi minlo share sak ve don nia mang thavek ule